Canlı ses istidatlı ballar yarışı arzularını gerçekleştire. Oyunculardan son Nevbet Gursesli yırcılarga keldi. Vokal nominatsiyasında 8-16 yaşlı ballar öz kabiliyetlerini takdim etti. İkinci turga 38 iştirakçı geçken edi. Onlar için canlı ses yarışı öz istidatını takdim etmek için bir imkan. Ay doğar seni gibi sallanır seni gibi sen yani bir sorasan söylenir bülbül gibi. Bakınız nasıl dülber balacıklar bizge musafirlikке keldi. Keliniz ularмен tanış olayık. Senin adın ne? Benim adım Nihal. Nihal, yanında kim tura? Bu benim kadim, bu benim kardeşlerim. Demek olar sana bugün kol tutalar öyle mi? Ne için canlı ses yarışında iştirak edesin? Ben pek seviyorum yırlamağa. Maşallah, böyle dülberanterin var. Göster nasıl dülberanterin. Onu sana kim tıktı? Anam. Maşallah, ananın elleri dert görmesin. Ben sana muvaffakiyetler dileyim. Eminim her şey güzel olacak öyle? Men eski Kırım'dan geldim. Men Amithan ve yırlarım türküsünü yırladım ve men canlı seste iştirak etmeyi istedim çünkü артист olmak istiyorum. Я решила принять участие в «Джанглый свет», потому что мне очень нравится петь. И это шоу оставило для меня только положительные эмоции. Прадедушка у Амелии, мой дедушка, крымский татарин, и мы решили поучаствовать в этом конкурсе, чтобы знать свои корни, знать свои традиции, потому что это нам очень близко. Быйыл кысмет oldu bizge ek bala getirmege. Küçük grupamızda Kupa Siran ve büyüklerde Çalbaş Aceli. Çok hazırlandık. Нәтижелі кısmetse bugün bakacağımız. Daima olğanı gibi iştirakçiler jüri azalarının dikkatine iki yer takdim etti. Yaşlarına bakmadan ballar özünü sanada hakiki artist gibi tuttu. Bazı çıkışlar ise jüri azalarını ve bütün çekim komandasını ayrıca kaldırdı. Ballar heyecan ve merak ile jüri azalarının neticesini bekledi. Я вот не первый год уже, да, участвую в «Джанглый свет», и оно реально и конкретно видно, что каждый год, год от года уровень участников поднимается. Сегодня журить было очень тяжело. Pek sağındım. Çünkü canlı ses elbette o bir yakın bir yarışma oldu ve endi bunda gelip bir nostalji olarak bir iştirak etsen ve olan istidatlı ballarını görsen elbette kuvanasın. Ve ben böylesem inşallah finalga geçken balalar güzel bir seviyede çıkıp galibi kazanırlar inşallah. 26 ballardan biz 8 tane kaldırdık. Bu pek kıyın edi. Biz o kadar istidatlı ballar bu yıl. Jüri azaları çok münakaşalar geçirip nihayet bir neticeye geldi. Finalga 14 iştirakçı beklenilgen davetnameni kazandı. Ben bek istedim geçmeye bu turnu ve bek istedim canım seske. Ve ben ne istedim bunu aldım. Davetmende ve ben pek kuvanam. Aslında çalışmaya çok kıyın edi. Duygularım pek yaxşı, pek kuvandım. Pek kuvanam, ben pek çok heyecanlandım, ben de rahat oldum. Sağ ol. Biz gururlanamız o balacıkla çünkü hakikaten da istidatlı bu. Yaşlıktan sanada hem de trubada çala, fortepianoda biraz çık çala. Bizler keldik canlı sesке üçüncü kere. Galibi kazanmağa keldik. Bizler çalışamız, yırlayık.
Әзірленеміз, дан әзірлейміз Алла қызмет етсе. Мне он нравится, потому что во время того, как я выступаю, у меня, не знаю, столько чувств, столько радости. Кастингның соңында жюри азалары iştirakçilerге ой сыйраларны багышлады. Bir düşün sen düşün kendi, neler olmaz bu alemde. Bin nereden zıp getirme, sen yanıma gel gizliyle. Ярышның тәшкилатчылары Кара Деңиз Продакшн студиясының максаты бер шәйгә бакмадан ярышны юксек сәвиядә кечермәк. Бу 2 көн безгә бик агыр кечте, әмма агыр олса да улар бик мираклы булып кечте. Карантинге бакмадан безнең балалар бик күчле ва бик җитди hazırlandылар бу икенче турга. Мен белесем, инде безнең финалыбыз бик мираклы булачак. Кырымның бір көшелерінден истидатларны тапып, халыққа тақдим етмек, халықны таныштырмақ олармен. Ама әлбетте бұл ярыш финалға да Вьетнамда қазанғандар бар, қазанмағандар бар. Ама генчлеріміз о қадар истидатлы, олар о қадар генчлер, яшлар ве олардың оғында да çok имкандар бар. Бір шеге бақмадан жаңлы сес ярышымыз девам ете ве илеріде де кечірілежек. Нәйет 32 финалистның ады беллі. Энді оларны беллі ұстазларнен дәрслер, семерелі репетициялар, ұнытылмас түйсіратлар вебет бұйық тәжірибе беклей. Эминміз, Жанлы сес 2020 финалында iştirakçiler арасында пек күчлі ярышны көрмек имканымыз олacak.